охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. имрӯз 11 феврали 2020 сол аст. додгоҳи шаҳри Москав шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон Нурлан Муратовро барои куштори корманди пулис Андрей Райский дар истгоҳи метрои Курский ба 18 соли зиндон маҳкум кард. Дар ин бора РИА Новости хабар медиҳад. додгоҳ муҳоҷири қирғизистонӣ Нурлан Муратовро дар ҳамла ба корманди пулиси шаҳри Москав Андрей Райский ва қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани ӯ аз рӯи моддаи 317 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия гунаҳкор донистааст. طبق اطلاع مفتشان شام 2 سپتامبر سال 2018 کارمند پلیس اندری رایسکی مهاجر قرقیزستانی نورلان مراتف را در ایستگاه مترو کورسکای مسکو در حالت مستی بازداشته با سبب‌های نامعلوم او را به حاجتخانه میبرند. در این حالت شخص جوابگر تپانچه خدمتی کارمند پلیس را ضبط کرده و به طرف کارمند پلیس آتش میکشاند که اندری رایسکی در جای حادثه به هلاکت میرسد. خود جوابگر نورلان مراتف به گناه خود اقرار نشده است. در این باره مدیازون خبر میدهد. حالا نظر خود جوابگر و وکیل دفاعی او معلوم نیست که از بالای قرار دادگاه به هزینه‌های بالایی شکایت خواهد کرد یا نه. خبرهای روز را ادامه می‌دهیم. یک شهروند ازبکستان را در شهر سنت پترزبورگ مقامات در دزدی 3 میلیون روبل گمان برمی‌دارند. طبق اطلاع مقامات تفتیشاتی این شهروند ازبکستان زن بوده از او تنها مهیا نام برده می شود. گفته می شود که مهیا با یک ساکن 67 ساله شهر سنت پترزبورگ طی چند وقت در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کرده است. 24 ینور سال روان گمان برشونده به منزل جبردیده مهمان می شود و از آنجای صندوق آهنین صاحبخانه را با یک راه غیر معمولی به یغما می‌برد که در داخل آن زیاده از 3 میلیون روبل بوده است. камераҳои назорате ки дар даромадгоҳи бинои истиқоматии шахси ҷабрдида насб шудааст ҷавонзане ки сандуқи оҳанини пур аз пулро рӯи ҷиҳозе кашонида ба берун мебарорад сабт кардаанд. гумонбаршавандаро дар ҳудуди вилояти пскови русия таи чанд вақт баъд мақомоти полис дастгир мекунанд ки аллакай нисфи маблағро сарф кардааст. нисбати гумонбаршаванда ки шаҳрванди 33 солаи ӯзбекистон будааст бо қисми 4 моддаи 158 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин зимн идома дорад. вазорати маорифи ӯзбекистон тасмим гирифтааст ки шаҳрвандони донишҷӯи худро аз донишгоҳҳои Тоҷикистон ба Ӯзбекистон бозпас гардонад. сабаби ин тасмимро Азияплюс аз қавли масъулони сафорати ҷумҳурии Ӯзбекистон дар душанбе чунин навиштанд. тасмим дар бораи бозгашт ва идомаи таҳсили донишҷӯён дар Ӯзбекистон ки дар донишгоҳҳои Тоҷикистон таҳсил мекунанд бо хоҳиши волидайни худи донишҷӯён қабул карда шуд ва чунин тасмим ихтиёрӣ мебошад. طبق اطلاع وزارت معارف ازبکستان دو سبب پیشگرفته این تصمیم موجود است. وزارت شکایت‌های زیادی از والدین دریافت کردند که آنها فرزندان دانشجوی خود را تامینات کردن نمی‌توانند، انتقال مبلغ دشوار است. سبب دیگر اینکه بعضی دانشگاه‌های تاجیکستان به ریتینگ ملی ازبکستان شامل نیستند. همزمان از پیشه گرفته تصمیم برگردانیدن دانشجوی خود جانب ازبکستان در برابر تاجیکستان از کشورهای ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان نیز درک می‌دهند. طبق اطلاع سفارت ازبکستان امروز تقریبا 2000 شهروند ازبکستان در دانشگاه‌های تاجیکستان تحصیل علم می‌کنند. صحنه‌سازی یا خود به زبان معمول‌تر پرانک برای کرامت‌الله جباروف شهروند تاجیکستان می‌تواند به 5 سال زندان مبدل گردد. سبب این رو مقامات در آن می‌دانند که کرامت‌الله جباروف شهروند جمهوری تاجیکستان در داخل متروی شهر مسکو با صحنه‌سازی شوخی‌آمیز خود از حالت گرفتاری بیماری خطرناک اوج گرفته کرونا ویروس مردم را می‌ترساند و ترتیبات جمعیتی را در نقلیات زیرزمینی به هم می‌زند. از این رو دادگاه ناحیه چرموشینسکی شهر مسکو روسیه کرامت‌الله جباروف را با اتهام اوباشی در متروی مسکو به حبس پیشکی گرفته مقامات تفتیشاتی در نسبتش با ماده اوباشی کودکس جنایتی فدراسیون روسیه پرونده جنایی آغاز نمودند. یک صحنه‌سازی خود یا خود پرانک تا کجا میتواند که به کشودن پرونده جنایتی سبب گردد؟ در این خصوص وکیل دفاع الکسی پوپوف میگوید که گمانبرشونده کرامت‌الله جباروف با این عمل خویش نه مسافرین داخل مترو و نه یگان به مالکیت دولتی و جمعیتی ضرر رسانیده است. او تنها با این رو دقت مقامات را با پیشگیری از پهنشوی این ویروس خطرناک خواسته است جلب سازد.
аз ин ро дар инҷо сабабе намебинам ки барои тафтиши амалҳои Кароматулло Ҷабборов дар доираи моддаи авбошии кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия. аммо Эрин Навод сухангӯи вазорати корҳои дохилии Русия иброз доштааст ки дар нисбати Кароматулло Ҷабборов тафтиш оғоз гардида ва ӯ дар асоси қарори додгоҳ то 5 марти соли равон дар ҳабси пешакӣ мемонад. баъд аз тафтиши парвандаи ҷиноятӣ дар нисбати Кароматулло Ҷабборов додгоҳ ба чӣ хулоса хоҳад расид, ин ҳоло маълум нест, лекин аз ҳоло мушаххас амин аст ки он моддае ки ин шаҳрванди Тоҷикистонро мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Москав гумонбар медонанд, аз ҷаримаи ҳангуф то ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 солро дар бар мегирад. хабарҳои рӯзро идома медиҳем. 54 шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷумла 45 донишҷӯ аз шаҳри Вуҳани Ҷумҳурии Мардумии Чин ки макони асосии сарзадани тоҷвирус гардида буд ба душанбе баргардонида шуданд. ҳавопаймои ширкати Somon Air ки дирӯз бо ин мақсад ба Чин парвоз карда буд, субҳи имрӯз соати 6 дар фурудгоҳи низомии Айнӣ воқеъ дар 15 километрии шаҳри Душанбе фуруд омадааст. дар ин бора агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар хабар дода буд. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро ки аз минтақаи сарзадаи коронавирус шаҳри Вуҳани Чин бо як парвози чартерӣ дар асоси мувофиқаи ҳукуматҳои ҳардуҷонӣ бароварда шуданд, онҳоро дар тайёра кормандони тиб ва мутахассисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамроҳӣ карданд. дар ҳамин ҳол вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон хабар медиҳад ки ин шаҳрвандон дар тӯли 2 ҳафта дар карантин таҳти назорати табибон қарор мегиранд. то ба ҳолати рӯзи 7 феврали соли ҷорӣ дар Тоҷикистон 645 нафареро ки аз миёнаҳои моҳи январ аз Чин ба Тоҷикистон ворид шудаанд, мақомот таҳти карантини 14-рӯза гирифтаанд ки дар миёни онҳо донишҷӯён, соҳибкорон ва 47 шаҳрванди ҷумҳурии Мардумии Чин низ мебошанд. сомиёни арҷуманд, дар охири нашри хабари шуморо бо як эълон низ ошно хоҳем сохт. шоми ҷумъа 14 феврал соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Муҳоҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламраи Федератсияи Русия ба расмият дар ории ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хатти сарҳади давлатӣ ба радиои Муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, Imo, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 04 10 8967 111 56 46 суоли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 14 феврал соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. сомиёни арҷуманд, нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабарро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. моро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.